Ndaraca ĩno ĩrĩa ĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Rongai kaunti-inĩ ya Kajiado ĩhandĩte haha ta kĩmenyithia kĩa ũgwati ũrĩa ũkirĩte kwa ihinda kũngĩtuĩka mbura ya El Nino nĩ kura kũringana ũrĩa kũrathĩtwo. Aikari maugĩte mĩaka 5 mĩhĩtũku andũ 8 nĩ makuĩrĩire ndaraca-inĩ ĩno thutha wa gũthererio nĩ mũihũro. Wakati wowote tunasikia kuna El Nino inakuja kubwa, tunakumbuka wale watu tulipoteza ile miaka. Na wakati tunasikia kuna El Nino inakuja kubwa, si tunakumbuka hii ndalaza ndio inakuja kwa mawazo yetu. Ni tishio kubwa sana wakati tunangojea mvua, tunaambiwa ni El Nino ambao ni kiwango kubwa ya mvua ambao haina kipimo, na mto ndio huu imekuwa wa kuua na hatujui ni kiwango gani itafanyika. Huu mto kwa wakati huu mvua ikikuja hata hizi mashimo ziko hapa hazitapitisha maji. Tayari zimeziba. Rĩu maroria thirikari yambĩke mĩtaratara ya ũrĩa ĩkũgirĩrĩria mũtino ũcio gwĩcokera na ndĩgatengerera gũtukire. So watoto wetu hatujui kama watakuwa na usaidizi gani ya kutoka hii side wakienda shule. So tunaomba serikali tusaidie kwa hii taracha. Ningeomba wachukue hii jukumu, wakuje kwa rescue ya hii area kwa sababu tunatarajia maafa zaidi. Tusingoje serikali ichukue tu hatua ya kila kitu. Tunaomba kama uko karibu na mto uweze kusonga mapema. Tungeweza kuomba wakati mnaona maji na mvua inanyesha, maji inakuwa mingi, area hata kama unaenda kazini ukae ungoje mpaka wakati maji itatulia alafu uweze kupita. Na kuo kaunti-inĩ ya Narok, gavana wa kaunti Patrick Ole Ntutu nĩ arugũrĩtie wabici njerũ iria itanyĩtwo kũhũthĩrwo harĩ kũng'ethanĩra na mogwati marĩa mangiumana na mbura ya El Nino. Askari karibu 300 wako standby. Tukisikia kuna shida pale wanafika pale, na tuko na volunteers ambayo tumesha wachukua watusaidie. Pia mnaona hii lori ambayo tumeko nayo hapa. Hii ni lori nyingine ambayo pia, na tuko na magari zingine karibu 4 ambayo leo tumeweka iwe ni ya emergency. Ihinda-inĩ rĩu Ntutu nĩ arugũrĩtie mĩhang'o ya gũtheria mĩtaro ya gũkua maĩ ma gĩko. Ningependa kuhimiza tukiwa wakaaji wa Narok tuangalie maneno ya watoto. Watoto wetu wasifuke tu mito bila kupelekwa na wazazi ama na mtu ambaye ni majua. Meharĩrĩria ma kũgirĩrĩria ũgwati wa mbura ya El Nino makoretwo magĩtabanio icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ, ona gũtuĩka wĩharĩrĩria ũyũ nĩ wĩkĩrĩtwo nganja nĩ honge imwe iria nĩ hamwe na commission ya kũrũa na ungumania EACC gũkĩrĩkana mũbango ũyũ wothe waya gũkorwo ũrĩ gĩtumĩro kĩa ungumania wa mbeca cia mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.